It-tlieta wara nofsinhar waslet f'pajjiżna ċkejkna Sila li tilfet lill-omma u lil-ħuha kawża ta' attakk Iżraeljan fin-nofsinhar ta' Gaza. Fil-wasta tagħha fil-Mitjar Malti Sila kienet imdawra minn diversi persuni li ġew biex jilqawha u jagħtuha diversi rigali. Iċkejkna minn Gaza soffrit minn ġrieħi f'saqajja u għal xi żmien kienet anke mitlufa sa ma nstabet minn missiera grazzi għal appell li kien għamel fuq il-midja soċjali. Hekk kif jiġdu diversi rapporti fil-midja internazzjonali huma ftit l-isptarijiet f'Gaza li għadhom qed joperaw. U bekk Sila nġibet f'pajjiżna flimkien ma' missiera grazzi għal kollaborazzjoni bejn il-Gvern Malti u l-Ambaxxata Palestinjana f'Malta. Fil-fatt mal-wasta tagħha f'pajjiżna Sila ntlaqet mill-Prim Ministru Roberta Bela u martu Lidja Bela. Fuq il-profil tiegħu fuq il-midja soċjali l-Prim Ministru Roberta Bela assigura kif pajjiżna se jkun qed jieħu ħsieb li ċkejkna. Fis-sala tal-wasliet Fadi Ħananja l-Ambaxxatura l-Palestina f'Malta ġar li ċkejkna f'dirajh filwaqt li ringrazzja lil dawk kollha li għamlu l-wasta ta' Sila mill-Eġittu possibbli. Minnaħa tagħha ċkejkna bdiet titbissem u titfal bews lil dawk kollha li laqgħuha. Huwa kompla billi ringrazzja membri mill-Gvern Malti fosthom il-Prim Ministru Roberta Bela għall-għajnuna tagħhom. And our deep appreciation to the government of Malta, headed by the Honorable Prime Minister who just came now to welcome Sila, which he had in Malta with Mrs. Abella. Thanks to the Minister of Foreign Affairs headed by Minister Borg for facilitating Sila's arrival to Malta. And to our beloved President, Dr. George Vella. Ħananja spjega kif Sila hija xempju tar-reżiljenza tal-vittmi kollha tal-gwerra f'Gaza hekk kif hija kienet instabet ħajja għal pittifrik. Huwa temm jgħid li jixtieq li aktar tfal ikunu jistgħu jirċievu l-kura f'pajjiżna sabiex la darba jġibu saħħithom lura imorru lura f'pajjiżhom sabiex jibnuh mill-ġdid. Hopefully with all your generous donations, we can bring more children to get medical treatment here. And once they're healed, they will go back to rebuild Gaza. Hopefully, we all go back to Gaza, rebuilt it together as part of our independent Palestinian state. Intant aktar kmieni kru minn dan l-istazzjon żar sit fil-Marsa fejn diversi membri mill-Ambaxxata Palestinjana kienu qed iħejju container ta' għajnuna umanitarja sabiex jittieħed f'Gaza. Dan il-container se jkun saħansitra akkumpanjat mir-rappreżentanta Palestinjana f'pajjiżna sabiex tagħmel ċert li dan jasal u jitqassam b'mod ġust.